Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Asrikul Haq dan kita kembali lagi bermain FIFA 22 BRI Liga 1. Ya, jadi untuk video kali ini saya bakal menggunakan atau memakai PSM Makassar dan kita cari dulu PSM-nya. Seperti biasa, video ini video persahabatan aja. Hanya akan memperlihatkan satu pertandingan di mana PSM di sini bakal berhadapan dengan Persija Jakarta ya. Jadi ini salah satu big match juga. Seingat saya sih kemarin di kompetisi terakhir itu Piala Menpora PSM ketemu Persija di semifinal ya. Seingat saya. Jadi ini salah satu big match juga, dan tentu saja sebagai tim PSM ini sebagai tim yang salah satu tim yang paling tua juga di Liga 1 ya. Jadi tentu saja. Dan anyway, saya juga orang Makassar, jadi tentu saja saya adalah supporter PSM juga ya. Jadi kita bakal lihat nih apakah saya bisa membawa PSM memenangkan pertandingan ini ataukah malah kalah Pak di sini. Oke, jadi Persija bakal pakai jersey away-nya dan PSM pakai jersey home, dan ini sponsornya Honda ya. Honda. Motor bersayap. Bentar, kita lihat dulu apa namanya, waktu ini masih tetap 4 menit, kemudian difficulty legendary tetap, kemudian Stadion Andi Matalata, here we go ya. Di real life ini stadionnya PSM nggak jelas banget. Nggak tahu kapan selesai Pak, tapi untuk sementara di FIFA 22 ini ada Andi Matalata ya, jadi ya bersyukurlah. Oke, kalau kita lihat sekilas sih lumayan mirip lah ya dengan Andi Matalata di real life, lumayan mirip. Dan kita bakal lihat untuk squad PSM saat ini ya. Jadi kita mulai dari kiper dulu kali ya. Kipernya ini kiper salah satu yang bagus banget penampilannya di Piala Menpora kemarin. Itu Hilmansyah dengan rating 61 di sini, mini face-nya juga udah oke. Kemudian ada center back kita Abdurrahman, ada Hasik juga, Abdurrahman lagi nih. Dua Abdurrahman ya. Kemudian ada Hasim Kipu untuk right back, kemudian CDM-nya ada Talgat Ulu. Ya cukup fleksibel juga, bisa center mid, bisa center back, bisa CDM juga. Kemudian ada Julian Blim, pastinya kapten, rating tinggi banget 70. Kayaknya ini yang paling tinggi di PSM pastinya. Ada Sutanto Tan juga, pemain yang cukup bagus mainnya di Piala Menpora juga kemarin. Kemudian ada Ilhamuddin di left wing. Ada striker kita Jansen. Kemudian di right wing ada Yakob Sayuri. Kemudian untuk posisi ya yang di bangku cadangan ini ada Saldi, Asga Fauzi, Rashid Bakri, kemudian ada Arfan juga, ada Saiful, Elwin Gutawa, Zulkifli Syukur. Kemudian di sini reserve-nya ini ada Syahrul Mustafa, Rian Firmansyah, Rizky Eka, Fajar Handika. Oh, Fajar Handika Wikot bintang 4 ya, lumayan tinggi Pak. Ardiansyah. Kemudian ada Joli Gultom, Reza Arya Pratama. Kemudian ada lagi si Gitra Yuda Furton. Lance Sayuri, oke. Yanse ya, bukan Lance. Lance mah Hero Mobile Legends Pak, Lancelot. Farhan Rahman. Ada Zikri Akbar juga. Well, kalau kalian tahu PSM ya, maksudnya ada pemain-pemain yang nggak ada di sini, kalian boleh komen di bawah juga, kasih tahu, bang, pemain si A misalnya nggak ada di situ. Tapi ini bagi saya udah lumayan lengkap sih, udah lengkap banget malah. Oke, kita bakal menghadapi Persija Jakarta di Stadion Andi Matalata. Untuk wasitnya siapa nih? Thorik Al-Kathir ya. Kita langsung aja play, let's go. Come on. Training dulu. Nah, ini dia. Ini dia. Wah, kali ini siang nih. Nah, Andi Matalata Stadium. Wah, lumayan, boy. Keren. Mantap. Oke. Wah, saya suka jaketnya nih. Beli bang, satu bang, jaketnya bang. Ini dia.
Kayaknya nggak ada chance-nya sih. Bakal lebih kerasa banget kalau ada chance ya. Oke, pemain-pemainnya juga main mirip. Pelatih ada Syamsuddin Bathola. Ilhamuddin ini mantan pemain, bukan mantan pemain PSIS Cilacap kah? Kalau nggak salah di PSIS Cilacap dulu ada Ilhamuddin juga, Pak. Kayaknya iya dia. Kayaknya ya kalau saya nggak salah. Dia kiper dari Persija Andritta nih. Tentu saja ya, sekali lagi sih kalau soal real face mah saya memang lebih doyan real face-nya di PES. Falco Simic, Rico Simanjuntak, Osvaldo Hai, kemudian Rohit Chand, Tony Sucipto di posisi CDM nih. Rizaldi Hehanusa di left back, kemudian Marco Motta di right back, kemudian Dutra center back pastinya, dan ini dia pemain-pemain Persija Jakarta berfoto-foto ria dulu, dan ini dia. Lah, tuh band kapten mana ya? Oke. Kita mulai. Oh, di William Plim kan kapten. Oh ya, ada. Di Wiljan dia. Di babak pertama antara PSM versus Persija Jakarta. Mampukah PSM memenangkan pertandingan ini? Hashim Kipu. Waduh. Waduh, bentar. Ini kontrolernya kok masih sama aja, Pak ya? Kenapa selalu berubah? Why? Kenapa selalu berubah ini? Aduh. Damage. Osvaldo lebar ke sisi kanan, kiri maksudnya, ada Rizaldi Hehanusa, Rizaldi berbahaya, ada Hasik, mantap banget. Hashim Kipu, Yakob Sayuri, kasih ke Willian, ke depan, Jansen, nice, nice, let's go. Wah, kok bentar, kok tadi saya nekan kotak tapi nggak shot. Osvaldo. Wah, lolos bro, anjay. Gila, serangan dari Persija Jakarta. Marco Simic mencetak gol. Waduh. Ya, Simic lumayan mirip sih mukanya ya. Bagus sekali. Lihat. Lagi kiri Marco Simic. Bentar, ini udah bener kan shotnya kotak. Kipu. Oke, Yakob. Ah. Rico Simanjuntak berbahaya, Rico. Wow, 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 wow. Oke. Good job. Masuk, let's go. Oh. Kapten kita bro membalas sekarang. Mantap. Dengan kaki kanannya langsung menembus gawang yang dijaga Andritsani. 1-1.
Wih, pelatihnya. Bagus, bagus. Ini enak nih kalau ke remote nanti. Rohit. Waduh, boys, kena body Anda, Pak. Oke. Hashim. Yakob Sayuri, let's go. Crossing coba, ada Will. Wah, wah. Apa itu? Aduh. Remake. Mau kemana tuh, Mei? Wah. Waldo, no, aduh, si Mick. Astaga. Marco Simic. Lihat. Kosong tengah sih tadi. Aduh, dilepas lagi. Lo ini main belakang kita kok mau nyundul bola yang ditendang si Simic, padahal lebih bagus tadi kalau dia nahannya pakai kaki, Pak. Jansen. Ya, dapat. Willian, aduh. Ilhamuddin. Ya, let's go, let's go. Nice. Masuk lagi, bro. Oh my god, tidak masuk, Pak. Sayang sekali. Yo, off target loh. Oke. Waduh, waduh, waduh. Anjay, hat-trick. Simic. Terlalu ngeri nih pemain. Iya, dibiarin, Pak. Aduh, masa kalah lagi, cuy? Udah 2 kali nih. Match kayak gini kalah terus. Jangan dong, jangan dong. Ya, itu dia babak pertama selesai sudah. No. Tuh. Focusing on him for a reason, Stuart. He's asking plenty of questions of the defenders. Well, the keeper will be sick at the sight of him. He's been shooting from everywhere and he's taking his shots really well. 16-34-45, anjay. Oke, gas. Babak kedua. As anticipated, plenty of talking points so far, and now the second half is underway. Moza. Tony Ship tuh. Rohit. Ada pelanggaran kan? Nice. Oke. Kosong sisi kiri itu ada Ilhamuddin, come on. Ilham. Iya, out. Oh my god.
Oke, Nico diganti ya. Andrew Tani. Well, as you can see, the visitors have had most of the ball. They've passed it well, their movement's been good, and they've been well worth their lead. Could get even Kon better Cipto. here. Well, these fans are demanding much more here. They have to start winning the ball back quicker. At the moment, they're too Wait a moment, Stuart. No, 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 no. No. Oke, oke. Astaga, bahaya banget. But just too much height on it. Ya kesel banget pelatih. Asik. 30 minutes to go then. Eits. Oke, Willian, come on. Footwork. Masuk bro, let's go Ilhamuddin. Come on, We cannot declare this come on PSM. They still believe. 3-2 boy. Well, here's the replay. He's done well to get his head up. Kosong sih Ilham itu. Teammate, and the finish is clinical. He just makes it look so easy, doesn't he? Oke, 3-2 sekarang. Well, the game has been restarted. Dwi Area, Two here. Kon Cipto. Oke, Abdul. Ilhamuddin. Ya elah no. Tuh. Image. Well, not covering Andong. himself in glory defensively. Tutan. Kasih ke... Yuk. Astaga. Astaga. Astaga Persija. Could be threatening. Not a particularly strong challenge. A decent delivery. Oke, good job. Defensively here. Nice. Jakob Sayuri. Jangan... Aduh. Oh, they've lost it. Sebentar. Kita saatnya mungkin ganti pemain ya. Saldi bisa ST. Oke, bentar. Si DM aja kita ganti dulu. Rashid bisa ya? Oh, atau Arfan aja sih. Rashid Bakri aja sih. Kawan. 15 minutes left for play. Good looking move this. They're on the scent of something positive. And let's give Okay. credit to the defending. Nice. Janssen. Getting Ooh. a intercept. Wah, sorry. First glance. Oh, astaga, kartu merah, Sit. Yo. This is going Merah, to be a Pak. real test of their mettle. Well, it's a straight red and rightly so. But how will they replace him? They've got to reorganise. Keras sih memang, tapi saya pikir kartu kuning tuh astaga. Gawat. Aduh. Udah lah, nggak jadi ini. Si Renguta. Si Renguta aja masuk. Wah, tolonglah. Kartu merah. Decided that now is the time to go to the bench. Erwin Gutawa.
Oke, Kimmich. Needed to be a lot better than that. Straight into the wall. Oh shit, lolos Rico tadi. Chink to deny him. Oh mirip banget wajahnya Rico. Again from this corner. It probably would be the end of the story. Oke. Well, this game will shortly be history. No. Ayo dong, bisa dong 3 sama ya. Stuart, give us your take. Well, what a game we've had here. Good goals, some sloppy defending, and some great individual performances. But they need to find a moment of magic here to get back into this. I certainly wouldn't be surprised if they do get the equaliser. Rahman, Tan. Santosan. Janssen. Well, do they have it in them to level this? Oke. Good. Banyak banget. Aduh. Nice bro, let's go 3 sama. Woo. Ayo selebrasi bang. Mana selebrasinya bang? Wah nggak ada selebrasinya lagi. It's a great ball to put him through. Bagus sekali. And he's Ya si Andri Tani once he gets on, agak ragu-ragu tadi maju. smash it as hard as possible. What a good goal. Boom, pojok pak. Let's go. Walaupun kekurangan 1 pemain kita, tapi masih bisa menyamakan kedudukan. Let's go. So back underway and level Wikiaria. 3-3. Rohit. And the referee is going to add on 3 minutes. Nopri Setiawan 3 menit time. Apakah? Duh. How can they nudge in front late on here? Sit habis sit. Hey, wasit. Gitu So dong. the referee brings the 90 minutes Adakah to an end. pertemuan waktu ataukah harus imbang aja? Apakah ada? Brace ya si Willian. Bentar. Kita unggul apa nih? Oh nggak unggul semua. Kalah semua sih. Possession kalah, shot juga kalah. Oke. Oh, bisa pilih nih penalti. Nah, kita coba penalti ya. Kita coba penalti nih. Bisa di end juga sih kayak imbang gitu. Tapi enggak, kita penalti aja. Lumayan, baru pertama kali penalti di PC ini. Penalty shootout. Coba tengah saya ya. Willian Flame eksekusi. Oh, sayang banget saudara dibaca sama Dirtsani. Di Hilman Syah. No. Perfectly executed. Masa kebaca terus sih kalau tengah? Jansen. Yes, masuk. Coba lihat ada Oichan. Yes, ditepis. Hilman Syah. Santosan coba. Yes, let's go. Masuk. Tony Sucipto. Tony Sucipto. Gagal maning dia. Walaupun nggak gagal sih. Kebaca juga, Pak. Tengah lagi Ilhamuddin. No. Andri Tani kebanyakan tengah ini. Aduh. From the spot. Coba di karena atas Yakob Sayuri coba. Yakob Sayuri. Ya. He was looking for Ya. the crossbar. And now a Ya itu skor penaltinya ketutup sama logo Indosiar lagi. the match. No. Yes. Keeper reacted magnificently. Mental preparation is such a big part of Tuh, this. jadi takut saya ini tendangan Abdurrahman. Yes, let's go. The keeper. Tepis dong. Hilman Syah, come on. Siapa ya eksekusi? Rico ya? They lose. Atau Simek gitu? Oh, Hanusa. Coba Hanusa. Oh, Hilman Syah, bro. Gila.
Oh my god. No two ways about it. He really has brought his Gila sih Simic, luar biasa banget 3 gol ini. Hat-trick. Tapi kemenangan tetap milik PSM ya. Drama adu penalti tadi saudara-saudara kita lihat sangat-sangat sengit tendangan penaltinya. Tapi Hilmansyah keluar sebagai pemenang karena berhasil menepis tendangan dari Hanusa. Luar biasa ya. Jadi segitu aja mungkin untuk video kali ini ya. Thank you banget untuk semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa di like videonya dan di share juga. Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu channel Sadikul Haq. Oke, jadi untuk kalian yang mau tim kesayangan yang kita pakai di video selanjutnya silahkan komen di bawah ya mengenai tim mana yang sebaiknya saya pakai di match atau video selanjutnya ya. Jadi thank you banget sekali lagi dan sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya. Bye bye.